الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ. اتے گوٹھ بانے تیوڑے میں درود پڑھنے تے ٹیکس لگندو آسا. ہاں با چھاجلا آیا ہوئے تھے تواسا ایک بے کے پرانوں سنجانوں تھا. انہیں کرے ایک بے کے کھولیں داسی اتھلائیں داسی پتلائیں داسی نو نیا ماں بدھائیو آیا چھاجلا آیا ہوں جو گناہ بخش رہا گا. چھاجلا آیا ہوں ڈاڈھیا بدھائیو اللہ جو قرآن بدھندا سی مدینے وارے سونے عربی گھوٹ جو شان بدھندا سی ایوز میں چھا ملندو اللہ تعالیٰ تمہاں سا جا گناہ معاف فرمائی دو.
اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرمائی دو نا ہانے ہنہ کے جے ہیڈے کندو تا پو ہیاں بے نہاری نسلتا ادھ پاسے تھے ادھ پاسو بندہ ہے ہمراہ جے کرے مجھے سونے مدینے جے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا دیوانو دل کھولے ہی اگال بدو جہن درود پاک جے پڑھن میں تمہاں ایسا سستی تھا کیوں اکڑے منٹ جیلا بدو نماز پڑھی آیا ہوں خبر کانے کا تا اللہ قبول کئی علائی کان کا خیرات کئی تھوں خبر کانے کا تا اللہ قبول کئی علائی کان کئی جے کے بھی نیکی جا کم ہن خبر پئی تا اللہ قبول کئی علائی کان کئی پر جکو درود آنا مجھے مدینے جے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوا عاشقن جے زبان ماں نکردو وی دعا مجھو سونو رب قبول کندو وی دعا زبان ماں نکرن سا چھا قبول تھی دعا گال ہائیو انیا گال ہائیو مجھے محبوب مدینے جے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے درود پاک وہ مساگر دل کھولے پڑھو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ اجمعین خان کریم کتن جی کان کریم ائی ستے ساہیں حد صبح دئی اوچتی جے کا عید اگھاڑن گڈ جتے سرتیوں کندئی سڈ متا سکیں ہک سنگار لے چھت ویٹھے ورن ملن ویٹھے ورن ملن ادا ستے نہ ملن سپری ویٹھے ورن ملن ستے نہ ملن سپری جے کے مویرن درڑن یا رسا جنب ملے تنکھے ہانے دل کھولے چو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ مجھے پیارا عزیز دوستو انتہائی محبت وارا دوستو مکے خبر آہی نا علاقے میں کترا محبت وارا مجنائی دیوانا ہو مجھے محبوب جا الحمدللہ اللہ تعالیٰ جے ذات بابرکات جا لکھ کروڑے اڑگڑیا احسان جے مجھے سونے رب کریم تمہاں ساں کے زندگی عطا فرمائی زندگی عطا فرمائے اللہ جے ذات تمہاں ساں کے مسلمان بنایو
مسلمان بنائے وری مجھے سونے کریم رب پانجے محبوب مدینے وارے میر جو غلام بنائے مجھا دوستو جترا کیوں پر مجھے محبوب مصطفیٰ جی جکا تو اسا کے امتی ہوجن جو اعزاز ملیوا ان جو شکرانو ادا نتھا کرے سگو چھو تا مجھا پیارا قدر انن کے تھیندوا جن کے محنت سا کا شے ملندیا ان دین جو قدر پچھڑو تھئی تا مجھے محبوب مصطفیٰ جے صحابہ کھا پچھ مجھے حضور جے بچڑن کھا پچھ تا دین تو اساں تے پہنچن میں کیاں انن قربانیوں ڈنیوں پہنجا بچڑا پہنجا مال پہنجو جانیوں ہر شے قربان کئی نرگی قربان کئی تو تا مجھا دوست رستے سا ڈرکندو ڈروڑندو ائی ٹک ٹاک ڈسندو کھلندو تو اچھی تا ونی بگالیوں بدھی اچھا لیکن مجھے حضور جا صحابی ہکڑی حدیث بدھن جیلا قرآن کریم جی ہک آیت بدھن جیلا جبلن ماں پندڑا کریں دا تا محبوب مصطفیٰ جی ونی کا ہکڑی حدیث بدھی اچھا مجھا دوست قدر بھی نہ کرے ہوئے الحمدللہ تو اسان جے متھاں رب جو ایترو احسانا بس امڑ جی جل جے پیٹ ماں نکتا سے ऐं दाईअ वेचारीअ थोड़ो पाणीअ जो कूनर खन मथां नातो पाड़े जे मौलाना खे घुरायोसीं उन कन में अज़ान चई मुबारक थी जवान जा पुट मुस्तफा जे गुलामन जे घर में पैदा थी वियो बस इहा तकलीफ़ पाण कई आहे ऐं मुंहिंजा मिठड़ा ऐं मुंहिंजा भा अल्लाह जे दरबार में शुक्रानो अदा कर उहो मुंहिंजो सुहिणो नबी आहे जंहिं मदीने जे ताजदार जे उम्मती हुजण जे लाइ अल्लाह जा नबी दुआऊं घुरंदा वया केर दुआऊं घुरंदा वया अल्लाह जा हिकड़े मिंट ला जेकरे चवी त मां तोखे इते जो इते उन नबी जो ज़िक्र ॿुधायां जंहिं खे अल्लाह जे ज़ात जंहिंजी जी जल अम्मा नेकोकारा परहेज़गारा बैतुल मुक़द्दस में बैठिया अल्लाह अल्लाह करे रहिया अल्लाह जो हमदो सना करे रहिया जिक्र खुदा में मुस्तगरक लगी पईया बेनियाज रब जिब्रील के हुक्म कयो जिब्रील आयो जवाब ॾेई रहिया ऐ बुधाइण वारा तू केरा मुखे तक इंसान छुयो ही नाहे मां औरत जरूर आहियां मगर मां शादी कन कया मुखे बचड़ो कीअं ॼमंदो अल्लाह जे तरफा मोकिलियल जिब्राइल जवाब ॾिनो ऐ अल्लाह जी बानी अल्लाह जॾहिं चाहींदो आ त बिना पीउ जे पुट ॾियण ते बि क़ादिर आ जिब्राइल फूक ॾिनी तवज्जह त कर जिब्राइल फूक ॾिनी बीबी मरियम हामिला थी वई वरी बी फूक ॾिनई त बीबी मरियम बचड़े खे ॼणण जे लाइ तैयार थी वई एतरी रुगी देरा याद रखी छड़ मुझा यार अल्लाह तबारक व तआला जे कुदरत जे ताकत दे निहार मुझो रब जॾहिं चाहींदो आ ये अख छिंभ में सब कुछ करे छॾींदो आ इन करे सुणे लतीफ सरकार फरमायो छाला वञी छो अदा तू तबेली थी तो बियन जो वट जो कंजक करीम रब जी आहे जग जो वाली जो सुख्यो हूंदो सो जंहिंजो इश्क अल्लाह सां ऐ मुझा दोस्त अजीज मुझे करीम रब सां प्यार करे ॾिस हज़रत जिब्रील मुझे अल्लाह जे हुक्म सां आयो बीबी मरियम खे हुक्म थियो तुझे ॿारड़े ॼणण जो टाइम थी वियो आहे मिंटन में ॻाल्हि करे मंज़िल ते वठी अचां बीबी मरियम अल्लाह जे घर मां निकिती आहे बैतुल मुक़द्दस मां निकिती आहे हुक्म थियो वहुज़ी
إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا اے مسلمان اللہ جے سنے قرآن کریم نے غور کر حکم تیو بی بی مریم ما اللہ جے ہن بیت المقدس ما نکری ونی کرے ان کھجی جے ون جے ہیٹھاں وے جن جی ٹاری لڑکی رہی آ ان کھجی جے پرہے میں ہتھڑا وجی کرے دیر نہ کر ان تمام مانن کے گڈ کرے چو اچو تما تما کے تھی بدھایا تہی بچڑو ماں کتھاں کھڑی آئی ہاں بی بی مریم اعلان کہو مانو گڈ تھی ویا سب بچے گڈ تھیا اوڑے پاڑے جا پہنجا پراوا مڑی اچے گڈ تھیا اے مریم بدھا تو شادی نہ کئی اے پٹڑو تو کتھوں آندو تو بی بی مریم ان نہارے پہنجے رب نے نہارے تھی مولا ہانے کہڑو جواب دیاں اللہ جے قرآن نے نہار مجھے بے نیاز رب فرمایو فاشارت الی اے مریم ان بارڑے دے اشارو کرے ان مانن کے چو مکھا چھوتھا پوچھو تمہی بچڑو کتھوں آندو آ ان بچڑے کھا پوچھو تک کتھوں آئیو آ پانجی گال پان کرے بدھائیں دو جیڈی مل اللہ جے نیک صالحہ بانی بی بی مریم اعلان کیو تم مکھاں پوچھن وارو مکھاں نہ پوچھو ان بارڑے کھاں پوچھو تک کیرا کتھوں آئیو آ مانو کھلن لگا ٹوکا کرن لگا اے مریم چری تھی ویاں کدہ ایے بتھیو آ تٹن ڈیہن جو بارڑو گالھائن دو ہجے این سجو حال وال ڈی دو ہجے بی بی مریم نہارے چے اگ میں تہیے کون تھیو آ پر شروعات اج تھی رہی آ شروعات اج تھی رہی آ شاجے کرے تھی رہی آ دنیا کے خدا بدھائن تو چاہے کہیں جے آمد جو استقبال کرائن تو چاہے ہے تٹن ڈیہن کھا بعد گالائے رہو آ لیکن مجھو